uburu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leoponso Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu musi wa Dimashe. Leo ni siku ya Jumapili. Umuso kurikirana intahe. Ni siku ya kufuatilia ushuhuda. Tujye kurikirana intahe ya mushiki wacu. Tunaenda kufuatilia ushuhuda wa dada yetu fulani. Akubwire icyo Yesu Kristo yamukoreye. Aweze kukwambia kile Yesu Kristo alichomtendea. Buryo Yesu Kristo yamukije ubumuga bw'umutwe. Namna gani Yesu Kristo amemponya ulemavu wa kichwa. So yari afite ikibazo cy'umutwe. Alikuwa kweli na matatizo ya kichwa. Wibuke kari muri Nairobi. Ukumbuke ni Nairobi. Aho tuzi ko ubuvuzi bwaho buteye imbere. Mahali tunaamini kabisa mambo ya matibabu ni ya hali ya juu. Reka nkubwire. Wacha nikwambie. Abantu benshi barazungurutse ibitaro. Watu wengi wamezunguka mahospitali batazi kibazo bafisi cyari cyo bila kujua tatizo walilonalo ni lipi. Ariko reka nkubwire. Lakini wacha nikwambie. Icyo ukeneye, unachokihitaji wewe, kumenya ko Yesu Kristo akiza. Ni kujua kwamba Yesu Kristo anaponya. Ugatera intambwe na ukapiga hatua. Ukaviyuri. Ukatoka mahali ulipo. Ukaja ndani ya nyumba ya Mungu. Ndo kuna uzima. Tugiye kurikirana yiwe. Tunaenda kufuatilia ushuhuda wake. Kuyumva. Utakapomaliza kusikiliza. Isangize bagenzi na wewe uweze kushare na marafiki zako. Wabuze igisubizo. Kuna mtu amekosa jibu. Amechoka kama dada yetu huyu alivyokuwa amechoka. Imana iguhezagire. Na Mungu akubariki. Umaze kuyumva isangiza abandi. Na utakapomaliza kusikiliza, share na wenzako. Kurikirana hiyo ntahe. Fuatilia ushuhuda huu. Majina anaitwa Gloriose Kamikazi. Shimira Imana cyane kubwo umunsi ko ndose umwanya wo gushima Imana. Anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa leo amepata nafasi ya kumshukuru Mungu. Kandi sabye n'imbabazi kuko naratevye gushima kandi Imana yankoreye ibikomeye. Na anaomba msamaha kwa kuwa alichelewa kushukuru kwa kuwa Mungu amemtendea makubwa. Hari mu mwaka uheze. Ilikuwa ni mwaka jana. Kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icumi guheze niho nari ngwaye cyane. Kuanzia mwezi wa 7 hadi mwezi wa 10 alikuwa akiumwa sana. Nari ngwaye umutwe. Alikuwa na matatizo ya kichwa. Abantu benshi barakunze kwibaza ko ingwara y'umutwe ari ikintu kidatangaje, ari ikintu watu wengi huwa wanafikiri ugonjwa wa kichwa si kitu cha ajabu au cha kushangaza. Kandi nanje ubwa mbere niko navyibaza. Hata yeye mara ya kwanza ndo alivyokuwa nafikiri. Ariko naragwaye umutwe ku buryo shika ahantu mbona yuko ahageze yuko mfa nyene n'ivyizigiro vyaraheze. Lakini ugonjwa huo wa maumivu ya kichwa ilifika mahali akakata tamaa, akaona kabisa anaenda kufa. Nari ngwaye umutwe ufatanije n'ububabare bwo mujishira ry'iburyo. Na kichwa, maumivu hayo ya kichwa yalikuwa yanaendana na jicho la kulia. Na hano ku mitsi zose sinashobora guhindukira. Na kwenye mishipa ya shingo alikuwa hawezi kugeuka. Narivuje ahantu hose, ndivuza ku baganga b'amaso, ndaja kuba manere, ariko nta muntu n'umwe yagize icamfasha. Alienda kutafuta matibabu kwa kila aina ya hospitali, wanaotibu mishipa, wanaotibu macho, lakini hakusaidika. Ndibuka haragera igihe nshobora kuba njyamye sishobore kwihindukiza, sishobore kuduza ukuboko n'ukuguru kudakora. Anakumbuka akiwa amelala, alikuwa hawezi hata kuinua mkono, hawezi kugeuka, hawezi kufanya movement yoyote.
Narifise ububabare bene data bumwe ntashobora kuvuga. Wana wa Mungu alikuwa na maumivu yale hawezi hata yeye kuyaeleza. Umuntu ataragwara umutwe ntashobora kuvyiyumvira. Mtu kama hajakutana na ugonjwa wa namna hiyo hawezi kufikiria. Kuko iyo ugwaye umutwe ntiwiyumvira, iyo ugwaye umutwe ntusenga. Unajua unapokuwa na maumivu ya kichwa huwezi hata kufikiri, huwezi kusali. Nari mbayeho gusa ababizi narababwiye ngo musengerejeho nta na kimwe ndiko ndakora. Alikuwa tu anaishi akiwa amepeana taarifa kwa wale marafiki zake wamuombee, maana yeye alikuwa hawezi. Ni abantu benshi rero Imana tubabareye kuko tuyibuka ubwa nyuma. Na watu wengi kabisa Mwenyezi Mungu aturehemu kwa kuwa tunamkumbuka dakika za mwisho. Maze guheza amahera yose narivuje ahantu hose ku buryo ngirisha MRI ya brain, ababizi sinzi bavyita scanner ngira mu Gifaransa. Na baada ya kutumia pesa zote na ameshafika level ya kwenda kwa wataalamu wakamfanyia scan ya ubongo, atana kimwe bashoboye kubona, niho abantu batanguye kumbarira bati uburondera abakozi b'Imana, na matokeo hayo hayakuweza kuleta majibu, ndipo watu wakamwambia tafuta watumishi wa Mungu. Ikintu gitangaje nuko Satani yampumye amaso, narinzi umukozi w'Imana kuko Apotre ni papa. Na cha kushangaza Apostle alikuwa anamjua, tena ni babake wa kiroho. Ariko sinari narigeze nzayo mezi yose ngo ndamubwira nsengere. Na adui alifunga macho miezi yote hiyo ya mateso, hakuweza kuja Apostle ili aweze kumwombea. Nibuka ko umunsi naje nari ndemvye ntashobora kuvuga, yamamagaye aho nari nicaye hajya ntashobora, numvise ngomba kuja kuryama aho hasi ku makaro. Na anakumbuka alipomuita siku alipokuja hapa alikuwa hawezi hata kuongea, yani amemuitisha mahali ameketi, anatamani kwenda kulala pale kwenye tiles. Ngeze hano arasengera, alipofika hapa mbele akamwombea. Ibintu byose byari bifashe hano kwizosi bihita biherera hano nyene, yani vile vitu vyote vilivyokuwa vimeshikilia shingo lake vikaisha muda huo huo. Ndatamu maze gushika muhira, ayo mezi yose nagomba ndabibutse ko ntigera mbona itara n'umunsi. Na anaokumbusha miezi hiyo yote iliyokuwa naumwa alikuwa hawezi kutizama mwanga wa taa. Maze gushika muhira ndaraba televiziyo, alipofika nyumbani akatizama TV. ariko bukeye nkabona umengo kubandanya nicaye ku matara ukamengo ntiharagera. Na lakini asubuhi akaona kuendelea kukaa kwenye mwanga, akaona bado time. Ariko bwari ubwoba bwa Satani. Lakini hiyo ilikuwa ni uoga wa Shetani. Mu nyuma naributse ndongera kugira ibyizigiro, ndibuka aho Imana yankuye kandi ikindi gihe. Na alirudi tena kukumbuka Mwenyezi Mungu alipomtoa majira mengine, na akawa na matumaini. Kuko jewe n'ubundi nja gukizwa nahuye na Apotre ari uko ngwaye. Na ukovu, alipopokea ukovu mara ya kwanza alikutana kandi tena nari ngwaye ijisho nyene ry'iburyo ryanahumyeho ritakibona. Na ugonjwa ulikuwa ni kama ule jicho hili la kulia lilikuwa limefunga, halioni hata kuona. Narifise ububabare naho nyene ku buryo kubera ko ntari bwamenye Imana, nari naramaze gutegura ko ukwezi guheze ngifise ubwo bubabare nzoca niyaho. Na alikuwa ana maumivu na akiwa ameshapanga mwezi utakapokwisha kitu atakachokifanya ni kujinyonga. Ariko nabonye Imana, nakiriye agakiza, mbona ko Imana iriho izura abapfuye. Na alipokea wokovu, akagundua kwamba kuna Mungu afufuaye waliokufa. Kubw'ivyo ndashima Imana cyane. Kwa hayo yote anamshukuru Mwenyezi Mungu mno. Imana yazuye ubuzima bwanje bugira kabiri iciye ku mukozi w'Imana Apotre. Mwenyezi Mungu alifufua maisha yake mara ya pili kupitia mtumishi wa Mungu Apostle Yobo. Kandi ndabwira abantu umuntu ari ngaha, tena anachukua nafasi hii kumwambia mtu aliyopo mahali hapa, birashoboka ko uri umushitsi kandi ko hari abantu benshi wagiye uraba ntibagira ico bakumarira. Yawezekana wewe ni mgeni, kuna watu wengi ulioenda kuwaona na hukuweza kupata msaada. Jewe narabibonye kandi nabonye n'abandi benshi mu gihe twari tukiri kumwe no mu Burundi, nagiye mbona abantu benshi baje barakira, abantu bamugurutse
by'ukuri Apotre yahamagawe n'Imana kubw'abantu benshi, na aliyaona hayo tangu kutokea nchini Burundi. Aliona viwete wakitembea, aliona wenye mashida mbalimbali, wenye magonjwa mbalimbali wakipona. Ukweli ni kwamba anashuhudia kwamba Apostle ameitwa na Mungu kweli. Imana ibahezagire na Mungu awabariki. Nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu Gutanyi +254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishizo maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.